Nti boni be ne wom. Say wako program na host no, wako interview na host no. Ebusa question no akwaka de wom. Boni be na waye. Na mutimi di na tem. Hune da chi we hune da chi o. Maami enipa ya ade a osayeye. Enipa oya ade a osayeye. Dane de nyina mko mi se emre bi ba o ho anhwe ya. Ebeye di youth no talent no mbe nyu na so mo de be cut them. Bra wo sisu hu dati wo beka obi de obi a woni dati wati jasa mun jansa nsamfu no wo part onya Odehyieba na ma wo ye part wonya wo sori wo kun se wo ye next sa wo nya next wo gina SD as o de no papa for mo se sika na wo gino me ba be fa wo na wo be twitwi mi fi ama na me twia wo ka wati lekate ukun se wo beye se adwuma na amame na ono wo misika na memiri twia wo no wo de kosi dan mama tene mu munya sa mu jimi no wati munyai na ukun de oye na oye ni too much kate ne se onya sa unsanfo no sa mu mienu mu koda mu na nwene so ukun oni minya sa wo kire ne nyansa na kate ne se onya sa unsanfo no oti no wati kake nso onja sa interview phone no se me hu biom a wo mesa ye odi biom abre no onja sa nkosasam no odi no ade Odehyieba ode ne ka enye Odehyieba na ebe ma mo be nipa wo part enye Odehyieba na okoba na wo nya bi edi na mu no wuku mu so na mu cancer phone wuku na we jimi no wo kire ne nyansa wo na wama wuku na djuma na ebo form no ba onim wo na wama wuku na djuma na ebo form because wo na wo chene ne onye because wo ye jimi fo no pa wuku so tie wo ate wuku me say otena onda sunye so no ndwin ye pa ko akiri semanu so muso mbono no koye sa interview fu ni bi wate ne no mu kan wate say gotem wono wo yuku nya menu mu bon wati kwasa sama kwa memu se ma sante funi biem se me hu se wuku no aye interview abo Odehyieba ano waka asem bi agensi me mesa aye audio bi abre ne biem eso oja sa jimi no asem no eba ya che ada won be gina public ankasa another ne yobu asem ne gun so won to be gina amanfo ni no wanka se asem sa na tie na asem na twem awi ansa na okofa ba oye ntewu bibia no akofa ba so Odehyieba ba pa na cho we jimi pa ka tanze me misi we jimi fankra na mano ma ye oduama no wentie me gusu aye sante vo chenyi na ma mehu na mano na ma bia mehu bia mefre me ye odu gusu onja sa ni jimi no moda mo nwen wate mo se mo ma me wansom mo kra minye sure se mo ma me wo mo no ya nsom ya so mo anka mo ye sa jimi nyama no mo madu bebi a mo tete obi ba mo matete mo de awie mo abetete obi de mo tete mo de awie mo tete mo de awie mo so mo wo bi na mo tete mo de ansana mo akofo nkofo de kwasesa ma akwa oyire nya ezi aso dem no oprapla say udi ni begia public say o ye nurse o ye hinfa nurse hinfa no ko school no woni ma menti say wo ye interview wi di agency Odehyieba akwa ketekete ko nim nyansa Odehyieba ketekete ko nim nyansa chemu mienu woni wuku na moda mo nwen no am say munda sunye so sa muda sunye so anka mu begira TV so nkansa ansem fo no Odehyieba ketekete ko nim nyansa chen wo tu edi
ye yin interview bi on poso be kasa asem no asem no wo a we jim na wonni me nyansa wo na be kasa asem bi afa no so on be pouch for den wa bodam pa wo fun wate na me respect o pa sa na wo nya nipa bia wa broken man ni forward ko bi antumi nsa na hwe wo kasa wo broken man ye diska na ablaw wo kasa wo obi aba ba gine ba o say blessing wo di ma ni ma mi so ba ohun ne da chi wo ohun ne da chi o maame enipa ya ade a osayeye enipa oya ade a osayeye he da ne da nyinam ko mi se emre bi ba o mo anhwe ya ebeye di youth no talent no mbenyu ne so mo de be ka dem o mo de be hye mukase talent na fe na akese ebe pio na enso sane ne wiase koi ne sane ebinu mo start ye titiriu Odehyieba Priscilla fans Odehyieba Priscilla Ajimai Ajoa Mami Ajoa ne fans the omo start ye no mo ahwe ya mo be ma talent a eba ne be ka dem Mami a wo ka se ye bi kure mre bi be ba wo ban so so benya sa adoma chede ni bia ma wo hwe se ka wo benya obi obeso ni mu ebi adata no aba abre wada dem na wo wuntimi mpushi uba no na even po Mami ene imposi ye de ma se manage obi a unim ehunim de unim ana ya ka management so obi afo bi bu anu wo manage enim se no ane se ode na ko program wato na even po ansa na obeye studio we ka ba bontin kura ne da form na campus obekọ radio obekọ TV na campus church bi be invite no na atra akọ amanone de wa ma mi o ma no ka se sie je adwuma ne wa betimi aye wada roma ebufuo na abakura atobo na yesi yesum kura ye jahem ade na asemo abetwam na akoda na se fans Odehyieba fans pese mo se nyane asemi akura ne ye innocent otini ba bi se de ba ye bia de kofa ba ye bia the end se wanya management foforo ono mo na ye adwuma two agents akofa ne nkura odo say blessing ba ye hwe baby na odo say blessing adu from nowhere so hwe Pentecost Joshua what a talent akura tonyom enipa ya de nti wonsa ye kakra enti ma me kasa bebrebe ode Pentecost Joshua ba won kohwe ne da ma me de na woto kai de na wo hwe no na wa na wakoma afo wabubu no wawuramu a wase akura yi tonyom wantimi ameka na bonten na nso kan wo tirim na kan wo akomam adena mama and mistake ba akomienu bi ene nioma bi na ahye yabufua na de ni kwanse ye ka ne ye ka enenka social media ye ba bia nka urade ahye da dum nipa nim dia ma wo ayaba enka ho ne ye wose ye di tufuo ho ne wose ye de twe akra ho ne wose nka ye de ka encourage ene ensem a ebeboa enchirimo o mo ba enso da bia de na dia social media ntokwa da bia ye di atem Mami unsa adibi o ha yese ye de ye oni ye nja fire enye ene wiase so wan kasa utiri ho a ye yiwa bone tuweje wo ye nipa enti tuweje bone mpo adoso na ni kuru aye mabuso mami monka ye mra na tuweje ya mo papa monka ye mra na tuweje ni Odehyieba ye adwuma emre fansa na mo de ma no enhira sema na mo ka kire tuweje enne monka enipa oya ade a osayeye aba entensere osejwen wo de ho ene tuweje de na aba na nipa nyina ka bi na maami edi na tamu na maami won so de ne maami won so de ne aba me say de amuye wa kasa me hona no kra keka me de amuye maami mo ahwe ye mre bi beba enchirima na eba no na mo ha wo mo say enchirima ni chance Alexis kan sem bi wo say ne ye ne be ye kura na masa wo be boa wo bi aboa wo ba boawa wo ba enye tuweje nkwa na de adi no na esanse tuweje de no na ya na nipa dodo nim ati ye nti no ena obi e ka de ope rate word obi di bi adi no rate word TV rate word media ope gospel media platform pa edi hina ono a rate word ye di bi adi no nyame be TV ye di bi adi no ye di bi adi no wo mi enipa bebre me kase mi bubodi a bebrebe tiero ye de bia di no biyu ye de bia di no
enti ya na maame mu njai enti se omo ye musu omo ye nipa bonefo a maame yanka imra na from nowhere no obi anim wo mo no ene adwuma so a omo aye odehye bebe hunu kasa odehye be hunu se ne ye si kasa ewo interview ase ewo social media ewo radio ewo tv nyina ye 2AG eye 2AG ye hwe school a odehye ba ko den na momi ye nipa ye ninka ye sa enche na bibini refi asem broni ntisa o maami broni krom na awo no broni nya sa na ne subantie de mo ye no mo bo nchirima nso aba nhyira tugu entime sraw utimi se osi aduasande obi ejire ni obi kuna tem o mo nsusu ye obi bawo sani odehye ba ye obi ba na awo ka no sa na o mo nso o mo awo o mo ye obi maami ni obi papa ewiase yeso koto sa aboa no obutu nua so a kase sore yeso enkase so ne so esan so di free ni so ana ode ba wo so maame won so ye oba tan ni bio won so wawo won so wo ma enti na obi di aba na wo kan yeso obi di aba no na obi so de nam enti yenhwe ni yie yenhwe ni yie ni yese akoda oso wo ma maame na no bento anso so empa ne to ena sa akora wo ho nso osum paninsu a otua yi aseka otua ayi aseka timesramo momme yenhwe ni yie me de da ne da nyina me ba eya futuo de ye mpanimfo num bi ne ye de binom ye no ye sense chirima no enso chance ye bo omo ne mapatugu because say obi ani da ho say obi ani wei da ho obi ani da ho de mo ye no mo obi ani ada ho yo boboba na ye den a ebeduru ho ensem bi ho a me pese me kan sisi a me di sha adakam na ye den ebeduru ho ye den a wodo a ne mre beba ti ne ye no no ye nhwe ni yi na ba bia asem ne da no se yan fa nto a ebefra to ama glass na nya bonso a hwe ni ho a ye de ye yi bibia ni wa ye na ebeye bibia ni ho ewiase we na ye wo no yese ne oteye ante na de oteye so kura no we hu ase ye kire ewo me ene ewo ye enye pe entima me anya wo na akoye obi na ye o se wo de anka wo ye nyame wo betimi aye ni yie na enso se ye de be hye wo nsem a wo de ani mpo be chen nipa ne de enti hwe ni yie ene na obi di aba ebia na so de be ye o chena to wano na reka na obi asemba hu se ne obeka no entensere dwen wo de ho yo erade nshira na onye okese Yesu baji Yesu na ani mede yeshia e ma re mfi se obe subscribe like share na comment na ni nyina na ka ho e ma bibia ye kama erade nshira se wo jebre na atena se ma mentia sister Grace e wo Dubai erade onshira me madam for cry menya no eradisha oye nipa se ofro no ne wo bonkoma efutu open ene onumpo ena ede video ni sende me tie nyame anim ne mera ho na esan ye me ya aba 2AG sene ma me ni di 2AG ateme ya sister Grace eradisha na onye okese ene mo do ene mo support amonso mo wode ma youth no ai na me abatena se o chia opa o se wonwum na obeya ama obeya ma me kan hwa na obi afa ho akoye ntimi nka ba odi ene me no wadi nkomo uni mo nwom no enti wo se obeye na odi asendo nti ye mo mpaye enche ye beye di asendo why eradi shop bye bye.